Andi bini ratin tak kalau untuk iki baka pasar kak. Cek pandai pak gelem kamar lampu pate nang kinraga kia maki ratin. Ya mun lampu mati kan loe katela bu. Ternyata iki pikir ratin ben genteng untuk iba tahu kau ngeto ternyata. Saya penting resa hari ini ke akhlak. Mun akhlak kenyenengin makilah tak ratin lo apa kak. Sampai anak jualan tak pajuh melo leso. King si bini ngambek ya deng roman sambil misem. Salah sambil misem bah sambil alagu si bini. Jabatum hiya nahi jivan milaya ketune kavera savera. Asik-asik kakek je bu. Wajang ku orkes dah dong. Si bini nyan ngambek sampean hidang romana sambil mesem. Sampean jualan tanya aki si bini. Katina pesan jual kak? Tahu le tak paju le. Bah mesem. Tinggal pas sabar kak. Bede bektona paju, bede bektona tak paju. Tak kira malam metok, bede siang. Artinya aku leben sampean bede bektona ibri, bede bektona ikala. Rizki ni kepada ben songot kak. Ya cokor makin leku bede boleh. Bektona tak ada pas sabar. Bektona bede tu dia sombong. Tinggal tu dia masuk ke dalam. Masuk selaki bayang lagi aing neka aing ngaka neka ate naka neka kopi naka mun sampean perlu susu na paguni bede naka bebenit aku perlu kopi susu maksud tak wah hahaha iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Salihuddin Hashim wa yalihi Kiai Abdul Qahar beserta seluruh jajaran majelis keluarga Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Ikhlas. Badan kaula ngagungake, badan kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Zainur Razi atau Kiai Haji Zainur Razi, ajunan Kiai Haji Imam Syafi'i, ajunan Kiai Muslihuddin, terjukan tak galib ajunan Kiai Baihaqi. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning.
Tapi meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh senyepoen desa bila porarba beserta seluruh aparatur desa, senyepoi dusun, senyepoi kampung, berserta hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati. Sepertama ngiring amuji ben asyukur da Allah. Saat semangkin kaula ben ajunan sareng Allah takdir bisa hadir alengki eka dinto tempat dalam rangka salamatan potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga Al-Ikhlas. Kala ben pangarep samu ke seteja ilmu seekaule kak dinto teti ilmu sesajen atetiaki semak de ajunan Allah subhanahu. Artena ilmu seekaule manter kaperigna kalaban petunjuk dan hidayah dari Allah. Karena ilmu ni kacaipun ulama beda dua. Ada ilmu itu yang menjadikan pemiliknya selamat, etunya selamat akhirat masuk surga. Ada ilmu itu menjadikan pemiliknya etunya sajen jauh dek ke Allah, akhirat masuk dek ke neraka. Ada ilmu itu yang dengan ilmu manusia bisa tahu antara halal haram, antara cuba becek, antara bener kelero, malaki. Maka ilmu gak dintonya mana ilmu nafi ben etunya tetilen jalan becerah akhirat masuk surga manter tepa ada ilmu na potra-potra kaula ben ajunan. Amin. Ada ilmu itu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, manisdat ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah kepada Allah, beni sajen semak dek ke Allah tapi sajen jauh. Lamba atakbir usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Umpama lamba yang kuwajib, karena yang kuwajib baca tok benar wajib usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblah. Allah la akhirah ngaji pah kiai adabu. Bapak Ibu hadirin, at-talaffuz bin niyat, orang abajang pah aniat usolli fardhu zuhri gak dintoho koma beni wajib tapi sunat. Sampian aniat usolli fardhu zuhri bajengah saya kencerna sampurna. Sampian abajang tanpa usolli iki tak penapah jukan bajeng asa tapi tak oleh kesunatan. Kan atamba ilmu nih kak. Gelak dah ada yang tak tahu yang wajib makin ngaji oning cek hukum mason. Kapan tahu cek sunat batai kelako? Tetiri baring usolli ambu makin bah. Allahu akbar. Lah nikahnya mana orang tambah ilmu tapi saja tambah jauh dak guste. Lamba ki nyara sekolah maca surat dalam Al-Quran yang wajib. Waidil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibaca karena yang wajib. Panapit ngereng muslimat dan ego lebih kiai sewajib Fatihah maca surat hukum sunnat. Ibaca oleh ganjaran tak ibaca tak penapa. Ambu saya maca surat. Itu namanya orang yang bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayah ke Allah saja. Abu pun ki tak tahu dalam doa baca kafi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah. Ambu aing datang kelu. Yentek kelu buksa aing gitu. Oke, terus kelangkong. Gelas sedok ni. Oh, tikel.
Bahai buka kini kita boleh mau tak buka ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lamba kita tahu ni bercakap bi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ibu cakap bi yang ku wajib kita tahu nah. Tahu cak hukum sunnat semacam Bapak Ibu hadirin. Para bila gak dintoh anyuk on ke Allah manter kau leben ajunan sareng Allah tak karo paringin ilmu se ilmu gak dintoh atetiaki kau leben ajunan oning tapi sajen gempang tapi sajen enteng manter paringna oning dek ka ilmu sampuna oning ilmu bisa ngamalaki pakun elakonin sehingga kau leben ajunan beni cuma atamba ilmu tapi atamba sajen semak de ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Lepon usolli ni kata de lillah. Cepon usolli ni kata de sarah. Ada yang menyatakan seperti itu. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah ngangkui usol tak ngangkui usolli. Punten cepon ki buru tak ada tiaki bejeng rosak. Tapi ngangkui usolli kak dinto cepon ulama hukum sunnat berdasarkan kepada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad suatu ketika hadirin kak dinto atanya deeren ki laku dek karajina sampun atanya deeren dek karajina ternyata tak ada sedeer karena rajina kanjing Nabi ini kemelarat saja jadi atanya deeren sedeer tak ada kanjing Nabi lakar kita deer pulan deeren tak ada kanjing Nabi bahadabu idan kuntu shaiman. Oh ya munda iya engkau apa saabai. Dari hadis kak dinto banyak fikhul hadis, banyak hukum fikih seekala dari kalimat ya munda dek seekala engkau apa saabai. Nikah saya pertama nunjuaki bahwa mun pasa sunnat oleh niatah eka niat ki laku sebelum are kingser. Sampian apa saat sunat oleh niat tak ikalako ki laku kia oleh tak niat sing malemah king mun pasa fardoh kutukan niat mulai sing malemah paham mun pasa sunat oleh niat ki laku sampian mangken tak niat apa saat laku king laku ki laku pas eka kana tada bah ngocak tina ko apa saat boy oleh karena kaji Nabi itu man ngalaksana ki gak dinto jadi mun pasa sunat oleh kan niat ki laku dengan syarat mulai ki laku kilo kan ngakan sekali. Mun kulan 6 rabi sebereng pan kul sangat pangucak ko apa asa aboy. Dah gelak sekolah 6 jua apa jua. Tak oleh syarat tak tu tak ada mun lamarengakan tak sah. Jelas. Senomor 2 dari hadis kak dinto pun ulama bahwa sunnat kau leben ajuran at-talaffuz maka keluar perkara ibadah saya kalaku liusaidal qalbah makle nolongin ate. Maka ada gula sampian bah mun apa aja ngah usolli niat kaula apa aja ngah karena kanjeng Nabi ki buruk oh ya munda iya engkau apa saah jadi kaula ben ajunan ini masalah at-talaffuz bin niyah ngocaki niat kak dinto pun ulama ahlus sunnah wal jamaah kaula ben ajunan sunnataki masalah beda orang selo ende tak panapa cek dengan maki gula ben sampean tak ada wajib keng mun elafataki kencerna atamba Allahumma sepenting cek saling nyala aki bidah oleh nyala aki tak kenging bener nang di luar NU hadirin di luar ahlus sunnah wal jamaah orang asaur pasaan guk lekuk ni le sampean tempon asaur ngakan mari ngakan nginum mah aing kapan ieu mah apa adon Allahu akbar mun kau leben ajunan saya colok pakon olah aki saya luar tak oleh enum di luar NU oleh saya colok kail saya gelas ero enum pegemet arapa karena bersitung hadis Gusti Kanjeng Nabi adabu idza sami'a ahadakumun nidaa'ah wal ina'u fi yadayhi fala yad'aha hatta yaqda hajatahu minhu. Kanjeng Nabi adabu mun sampian kak dintoh ngiding ngakimu nyina adan sementara debet etanangah
Maka tak usah sabek nih kak, hatta sampean gak dintok nekani hajat dari beda saya teku. Jadi mun sampean ada ternyata apa masjid adan, maka saya beda ada dan etanang nih kak oleh terosaki, sepenting jak ngalak oleh dari baba. Jadi makil adan ero terosaki saya ada saya etanang ero pakemet nyaman. Mun pas saya teku budak pas esena kacang haram sampai duhur pakun ngakan dia. Beda saya ajarkan sini ke beda. Lah ulama ahlus sunnah wal jamaah punten memahami hadis keadaan tu hadirin ada dua versi. Cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah hadis keadaan tu tak ada sangkut paut kalaban adan sopu. Neka adan selain sopu. Jadi sahabat atanya dek kanjeng Nabi, ya Rasul, dan kula tempon ada ketika ada bah masjid adan. Neka biasa beni waktu sopu. Bulan Rejab neka. Kula napa terus saking ngakan napa ke masjid abajeng. Cepon kanjeng Nabi ngakan geluh mari nak abajeng. Karena ngakan ingat abajeng daripada abajeng ingat ngakan. Apa nak boleh ingat sampean abajeng ingat ke cukok saya guring tak beta. Fatihah ada tegai kelopain. Nggih, Allahu akbar kabira walhamdulillah kas adu cukok kelopai tak beta. Ini wajah tu wajah alladzi fata abu kana menterbi ni itu beta kita datang cukok. Inna solati wa nusuki menteri aku peton bau nak dengan di kelang. Mari dah tegai kalau pai cek rokaan oleh telok cek Fatihah mari baca tegai kalau pai gara-gara ingat reng sebe. Jadi mun alako pamari gelu pah bajeng ni ke maksud tak sepenting kelakuan ni kelakuan dek pandek kelakuan ringan. Kalau hadis tadi digiring kepada subuh bulan Ramadan, maka bi ulama jawab bahwa sopuna bekto kanjing Nabi tak pada ben sopuna bila pora rebe. Lambak sopuna Gusti Kanjeng Nabi ini kata kang adan dua. Yang pertama Bilal bin Rabah adan subuh, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis ini berkaitan dengan adannya Bilal bin Rabah beni adan subuh tapi adan tahajud. Jadi mun kita tahajud oleh ngakan keng mun untuk subuh tak oleh gula ben sampian. Jadi makilah beda hadis ketiga dintok kau leben ajunan tak oleh aku aki untuk ada bekto adan subuh bulan Ramadan. Ketika bareng ni keampun beda tanang. Jadi mun sampean ada ternyata tempuna ekail pah adan, maka saya beda elesan fal yalkithu maka kotu ola aki sampean amur kemur cak gulu nyuk mur kemur lah. Saya ada lima keluar mur kemur ai begemet ya betal bahasana. Jelas. Makana kau leben ajunan sepertama ala kona apa saus kak dintok kotu ngangkui wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang saala ko ibadah na tak ngangkui ilmu, maka setiap ibadah kak dintoh itolak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mantar kau leben ajunan termasuk orang seeterema gara-gara ngangkui ilmu. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana kanjeng Nabi makon adibu auladakum ngacerna sampian kapi orang bila porarba auladakum dak potra-potrana sampian bisalasi khisolin kalaben telok. Sampian yang punya anak ajarkan anaknya 3 perkara. Cek sampai kuleben sampian andi anak anang tak ibelin kalaben telok perkara. Sepertama bihubbi nabiyikum ajari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2 wabi hubbi ahli baiti ajari cinta dek keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 3 watilawatil Quran ajari potrana ajunan kalaben Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan kanjeng Nabi mik makon epakon ajari Quran, mik tak epakon ajari fikih, mik tak epakon ajari akhlak. Karena mun Quran kak dinto ampun ajaraki dak potra kaula ajunan sateja hukum ni ka abelina dak ka Al-Qur akhlak belina dak ka Al-Qur. Lah semua syariat Allah itu kembali kepada Al-Quran. Jangankan ilmu yang bersifat salaf hadirin, napa boleh ilmu agama Islam, ilmu sains, ilmu modern yang sekarang diadakan penelitian oleh ilmuwan, ternyata Al-Quran mulai jimin ampun abahas tade makna bahasa Al-Quran ini kita bahas. Kenapa kok demikian? Quran gak dinto sebagai kitab penyempurna,
Quran ni kama sampurna kitab-kitab selain. Artinya kelaban Al-Quran setuju hukum gak dinto ampun sampurna karena Quran dibudi. Mun Quran ni ke kitab sampurna, maka setuju apa saus kutuba de Al-Quran. Karena mun beda perkara selain bahas Al-Quran, berarti kutuba de kitab pole sema sampurna Al-Quran. Karena Quran gak dinto ampun kitab sema sampurna, maka setuju hukum apa saus kutuba de dalam Quran. Lah kalau di Quran tidak ada, baru nanti hadis kanjeng Nabi saya jelasaki. Quran hadis di pada dari ajunan Allah. Quran debuna Allah, kanjeng Nabi ada bujukan dari Allah. Karena Nabi Quran itu buaki, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap saya buaki bi kanjeng Nabi, kak dinto beni dari kanjeng Nabi tibi, tapi dua wahyu dari Allah. Jadi Quran debun Allah, saya kedebu kanjeng Nabi wahyu dari Allah. Berarti Quran ben hadis pada dari Gusti. Ngalto buri ngemikir ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cuman nanti dari Quran itu ketika diartikan sama ulama, etap seren di ulama ngangkui ijtihad ulama meskipun sama-sama dari Al-Quran hukum bisa tak pada. Contoh dalam Al-Quran ada ayat aula mastumun nisa, oh tabe sampian nyeting dek ka orang bini, pasera orang andi udu nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobat. Imam Syafi'i ajelasaki pasera orang seandi udu bah nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobetal. Karena Allah ada bu dalam Al-Quran aula mastumun nisa, sampian mun audu nyeting kareng bini, wudung sampian reng laki betal, wudung sampian reng bini betal. Ada pendapat ulama yang lain, lamastum nikah lamisun, orang senyeting. Jadi mun bedereng andi udu nyeting kareng bini sebetal senyeting. Al-lamis la malmus, seting tak betal. Mun bedereng laki nyeting kareng bini selaki betal, si bini tak bet. Lah lain boleh hukum malah cepun Imam Syafi'i betal kapi laki bi. Lu ada yang menyatakan enten nyeting kareng bini ni ada betal sekali. Nyeting kareng bini tak betal, sebini selaki tak betal. Lain boleh lah. Yang Imam Syafi'i betal kapi, yang si kedua senyeting sebetal, seting tak betal. Cepun pendapat senomor telo ada betal, senyeting tak betal, seting tak betal. Boh, lamastum cepun nyeting cepun Allah sebetal. Lamastum ni kebeni nyeting biasa, tapi apolong tedung ben rajinah. Jadi sebetal ludu mun reng laki apolong asarin ben rajinah. Mun cuma nyeting tak betal. Ini kata Imam Malik. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi asolat asar kak dintoni te sokona rajinah. Mari ini te sokona rajinah Kanjeng Nabi pah asolat asar. Berarti nyeting kak dinto tak betal. Berarti lamastum ni kebini nyeting tapi apolong tedung. Jak saking lamastum amak na nyeting Kanjeng Nabi mari nyeting ni ka audu tak kira abejeng. Karena Kanjeng Nabi tu man te sokona rajinah pah abejeng. Cepun Imam Syafi'i oh tak ning pada aki takok Kanjeng Nabi sini te sokona rajinah ngangkui sandal. Mun ngangkui sandal mun asandalan kan tak nyeting begini te. Ya jawab boleh di Imam Malik. Oh iya, situng betul lah karena te sokona. Tapi nang kesempatan selain benih te, tapi nyium Siti Aisyah. Kanjeng Nabi andi udu nyium Siti Aisyah, mari nyium paha bejeng. Masa nyium ngangkui sandal? Cepun Imam Syafi'i oh tak ning pada aki mun Kanjeng Nabi nyeting karajina lah kalau tak betal kak dinto kekhususan Kanjeng Nabi, tapi mun umat dia tak oleh. Kanjeng Nabi ini keandi kelakuan khusus saya tak oleh tende bi umat dia. Contohnya Kanjeng Nabi nyeting karajina tak betal, mun umat dia betal. Kanjeng Nabi oleh araji lebih dari 4, mun orang bila pora cak abini lebih di situ tak kok ngalto koncong sarung nggak maksudnya. Wah hari kok jelas tiaki baik kak macam mereng-kereng potongan dia. Alah bola mun tak empal mak le pada tak miloh
Lah Rasulullah berapa istrinya? Sanga. Ki si tinggal wafat sanga. Jumlah keseluruhan 11. Malah nang kitab tarikh ni kamun pendapat si tak muktamad beda ada bu rajin Kanjeng Nabi ni ka ebe atosen. Bemak banyak rajin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi arajin ni ke beni karpat hibi tapi pakon bi Gusti Allah. Dadi sahabat iki ba perang rajinah kak dintoh dadi janda lakena mati kapi polan tade sing ngurus bi Kanjeng Nabi kabin malah banyak rajinah Kanjeng Nabi ni kepunten tak ika polong tedung karena Kanjeng Nabi saya araji pole nikah umur 50 etung dari awal Kanjeng Nabi tak araji lebih di situng punten ben Siti Khadijah kak dintok 15 tahun Kanjeng Nabi tak araji boleh araji Siti Aisyah tak langsung araji boleh sampai 10 tahun lebih baru sampun Kanjeng Nabi umur 50 situng kak dintok araji boleh cepon ulama orang mun umur 50 situng ni kalau beni bekto na libur ka paraben lebeni bekto na libur ka reng bini makana Kanjeng Nabi araji boleh kak dintok beni keng marga nafsu asli keng karena ipakon bi Guste cek saking Kanjeng Nabi marga nafsu tak ada ente umur 50 situng hadirin umur sekemi tahun Kanjeng Nabi araji Siti Khadijah umur 40 cek saking araji boleh banyak si gelem cek Kanjeng Nabi genteng ring bila pora belok pati genteng banyak ring ende bagan engki kira pikir buk alaki genteng mun mangkene gemen tak genteng anguk selok genteng aku mun genteng lesum bian sikir pikiran salah genteng paki soki pahrang-rang boleh njak sampai mun tak etepani penyakit darah tinggi telepon tak aktif laki na genteng salah genteng soki sampian koros selaki jen lempo kebayi nampak maki genteng mun masake tatangkeun andi laki bek coba king maki nginep tatangkeun nak sebini lo kira pikiran tanya aki kakek laki nanep nginep tak le mulai tak takut bu arap le tak takut abini pole laki nah bu aman tang laki jua buk apa na pole para aben teu kepok ben apsa apa buru ka ada itu tori pikir bi sampian genteng soki bunga bulan andi lagi genteng ben soki da adeng king panabit ruwet kira pikiran takut abini pole alake lo genteng ten lo kira pikiran ada prabonan do tore pikir milih si genteng apa si coba pakun si genteng repot saya nyampit dah ngocak genteng takut abini boleh ngocak coba takut coba ongku atua manteran dia laki saya laki nyelepin ben nyenengin kek laki manteran dia bini saya nyenengi kesampian karena senyenengin ni kalau kudu ratin lo kudu genteng mungkin apa ki karena nyenengin ni kebeni dari muak tapi dari tengka muak ni kata kalau untuk iki beka waleman beni iki beka pasar kan engki andik lagi genteng tak kalau untuk apa tahu kata tangke bu andik bini ratin tak kalau untuk iki beka pasar kak cek pandai pak gelem kamar lampu apa teh nang raga ki ama ratin ya mun lampu mati kan lo kata elah bu ternyata kira pikir ratin ben genteng untuk iba tahu kau orang ngeto ternyata saya kepenting resa hari ini ke akhlak mun akhlak kenyenengin makilah tak ratin lo apa kak sampai ada jualan tak baju melo lesoh king si bini ngambek jadi ngeroman sambil misem salah sambil misem bah sambil lagu si bini jabatum hiya nahi जीवन मिलाया के तूने कवेरा सवेरा asik kakek je bu wajang ku orkes dak rembe si bini nyan ngambek sampean ideng romana sambil mesem sampean jualan tanya aki si bini katina pesan jual kak tahu le tak baju le bah mesem tinggal pas sabar kak bede bektona baju bede bektona tak baju tak kira malam metok bede siang artinya gula ben sampian bede bektona ibrik bede bektona ikala rizki ni kepada ben songot kak ya cokor makin deku bede boleh bektona tade pasaper bektona bede tu dijak sombong tinggal tu masuk ke dalam masuk selaki baik lagi aing neka aing kak neka ate kak neka kopi kak mun sampean perlu susu na pakuni bede kak bebenit tak kok perlu kopi susu maksud tak wah hahaha itu
Seneng napa tak seneng Kak? Andi rajin andi Kak. Lok ratin, salah tak ratin jeleng. Keng munakan deh nyenengi sambil misem. Bodoh ratin, salah ratin pote. Keng munakan deh nyentak. Elang muana mage pote Kak. Mun tak iko lopai bi lagi na ya. Eki na bangki. Ardena kau leben ajunan seh tetilen celen kasayan Kak dintok ate sesae ate sebagus. Pramila Kak dintok hadirin kau leben ajunan kalau membaca sejarah rajin Kanjeng Nabi ini kalau setuju ratin beda seratin tapi beda si terkenal tak ratin ni kebeda dengan sejarah apa mi ikabin bi Gusti Kanjeng Nabi sepertama Kanjeng Nabi araji pole Kak dintu beni karena faktor nafsu beni keng epakon bi Allah malah beda situng rajin Gusti Kanjeng Nabi Kak dintu semakabin Allah secara langsung paserah Siti Zainab. Jadi Allah makabin manusia secara langsung ini kedua orang. Sepertama Nabi Adam pakabin ben Ibu Hawa, Allah semakabin secara langsung. Nomor dua Nabi Muhammad ben Siti Zainab, Allah semakabin secara langsung. Makanya Kiai Maimun Zubair coba tengane katoman madepak situng debuan, cepon debuna ke Maimun. Reng lake mun abinya dua, ya tore cek dengan bi Allah tak larang. Keng mun abini dua tak oleh ngakoh norok Kanjeng Nabi tak oleh. Apa-apa karena Kanjeng Nabi araji lebih dari situ enggak dinto beni marke nafsu tapi marke epakon sareng Allah. Sementara aku leben sampean mungkin mun abini situ bah abini pole alasna keng korang. Tahu korang apa? Macam sebini korang ajar kok. Enten bisa saja tukang kombena kalambina korang mun situng tak nututin tambai boleh. Nggih. Jadi cek pun ke Maimun mun abinya boleh ya tore cetak larang keng jak sampai mak abini dua Kak kok norok Kanjeng Nabi pulan Kanjeng Nabi abini boleh ini kata oleh cek pun debuna ke Maimun apa karena faktor alasan sebab Nabi Muhammad ada jipole beni faktor nafsu makan saya kabin kan janda kafir cek makin abini pak prabon kafir cek sing ngode tege para tak milu tapi benggalan si osom kiai abini banyak nih ka benggalan mun sumen pado aduk si epang kia tek ngetek kabi tadi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi abalik Al-Quran hadirin lah baru dari Quran itu penafsirannya macam-macam nanti. Makanya kata Rasul ajari anak-anak kita Al-Quran cek sampai ke uleban ajunan andi potra seputra nikah tak uning Quran pertama kali lambak Quran nikah Kak nikah tak boleh bik mangken Quran nikah dimin cuma etoles tapi tak ibu kuaki tak epa bolong bade etoles kabeto bade etoles kadaun korma tapi para sahabat apal Quran saja Nabi Muhammad apal Quran sahabat apal Quran sahabat tiap ki laku nyetor apalan dak Gusti Kanjeng Nabi nyetor apalan Quran dak ke malaikat Jibril semuanya hafal Al-Quran. Kanjeng Nabi wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah terjadi sebuah peperangan nyamana perang Yamamah. Di perang Yamamah Kak dinto petong polo sahabat apal Al-Quran Kak dinto sete hadirin. Akhir Sayyidina Umar memberikan permintaan kepada Sayyidina Abu Bakar makle Al-Quran Kak dinto toles papolong buku aki dibukukan yang menulis Zaid bin Sabit akhir polong seteja Al-Quran toles sering Sayyidina Abu Bakar yang tukang tulisnya sekretarisnya waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Sampai Al-Quran polong ternyata ada sahabat namanya Khuzaimah Al-Ansori apal 2 ayat sedua ayat ini ke sahabat lain ada apal ayat apa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat ni ke sahabat selain tak ada apal si apal cuma situng sahabatnya mana Khuzaimah Al-Ansori. Artinya apa? Cepon ulama andai kata Al-Quran tidak dibukukan pada masa Sidina Abu Bakar lalu sahabat pah atinggal umur kapi
bisa saja 2 surat 2 ayat kak dintoh elang karena saya hafal cuma Huzaimah al-Ansori sahabat selain tak oning ke ayat kak dintoh hadirin. Akhir ulama bah ada bu pembukuan Al-Quran kak dintoh bid'ah keng bid'ah wajib. Jadi bid'ah ini kemudian saya wajib. Kenapa? Pembukuan Al-Quran kak dintoh bid'ah tak ikhlaku bi kanjing Nabi keng ulama ada bu pembukuan Al-Quran gak dintoh hukum wajib apa napa karena mun Al-Quran tak ibu kuaki bisa saja secara akal tapi secara kenyataan tak mungkin karena Allah sa'adabu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Secara akal bisa saja tak ada kaula ajunan tapi tak mungkin karena Allah sa'ajanci Quran gak dintoh pakun eja tak kira beda orang si bisa ngubah mailang ayat Al-Quran. Akhirah ibuku kan sareng Sayyidina Abu Bakar kak dintoh ki ada titik Quran cuma berupa tulisan, titik tada, harokat tada. Yang memberikan harokat Al-Quran itu pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik kancanya mana? Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru Ejabarin, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Itu pada masa Sayyidina A. Belum ada titik. Abak situngi baba, etak 2 ayat tas, etak 3 ayat tas. Itu belum ada. Naktoh titik kak dintoh bada pada masa ulama namanya Syekh Hasan Al-Basri. Ini kesabri titik Al-Quran. Juz belum ada, juz setung, juz 2 saya kulus, juz telok tilka itu gak ada. Ada pembagian juz itu pada masa Al-Hajjaj. Jadi lambak Quran ini kak kalau keng tulis huruf petok jebur tak ada titik tak ada. Keng make tak ada apa-apa na bisa becah nikah hebat deh mungkin lah banyak tanda saya maca tak ada lamba ada de tanda na kapi maca bisa maca kapi mungkin Quran sampai bernain mungkin ni kata juwid make tak ajar tokang idhar berna merah ikhfa berna biru kan pada Quran saja ni mungkin. Jadi tak usah ajar tajwid mungkin ajar bernabai tokang tajwid mungkin. Keng sayang saya maca Quran mungkin tak ada saya banyak maca WhatsApp pas book Google YouTube nggih Quran mungkin jarang malah Quran robok jemput ni mungkin banyak ekebai esena lumarito baca tak baca baru baca bahasaan deki tak hatam lekah mak tokang pada magi gula keng manter saya hadir mungkin ya betul dia orang-orang sah di baca Al-Quran terutama putra-putra kaula ajunan manter sareng Allah Subhanahu wa taala putra kaula ben ajunan betul nak foto sah di Al-Quran amin Allahumma amin Allahumma. Dulu gak ada tulisannya cuma tulisan huruf gak ada jabar tidak ada jabarnya tidak ada naktunya ada jabar ada titik keng cepon Gus Dur Al-Quran Qadim wahyu minul yo tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo. Kalau pakai bahasa bilepora Al-Quran soce debuna guste tae jeberi ibeca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem ate toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal
Ketika putra kaula ajunan ia ciri Quran hadirin. Barang siapa orang bila pora yang punya anak-anaknya parengi pengetahuan Al-Quran, maka Quran ini bukan cuma sebagai sumber hukum, karena Quran gak dintoh cepon ulama al-muta'abbad bitilawatihi, kan ibaca saus Quran gak dintoh oleh kencaran paham ke artena, ngerti ke artena, otak betak paham ke artena. Quran ibaca bakun oleh kencar. Bahkan kanjeng Nabi mesen ben makon, iqra'u yasin ala mautakum, senga orang bila porah mun sampian beda orang sete'eh maca aki surah Yasin. Pasera saya maca aki surah Yasin orang sesete'eh di kanjeng Nabi pakon mau saki. Ada apa mi pakon mau saki Yasin? Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir, atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir, ini keadabu dalam kitab tafsirah paserah reng bila porah rebe dan bila porah yang lain kak dinto sete'eh ternyata bi potra nabah maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah, maka turun rahmat Allah, turun kanisarna Allah deka orang seampun sete'eh. Mun turun rahmat Allah sepertama insyaallah sakaratul maut tagak dinto bi Allah pelekas ben pagempang. Amin ko bu. Orang mati ini kasake bu, kak sakaratul maut ni kasaking tada pada hadirin. Orang sakarat ni kejap pun kanjeng Nabi ka al-fidor batin bis saif, pada ben caca sai buka ale kala ben pedang. Pah bede saya tanya, mun sakaratul maut ni kasake orang mati mi tak acereng, cak tabak pak boy acereng kula ben sampean. Tanang kening sek-sek acereng. Orang mati mun sakit mi tak acereng. Ulama ajabu. Orang mati ni kalak tak acereng hadirin. Polang sesakit beni cuma soko bentanang. Orang tabak pak kesara apa mi acereng. Soko tabak pak colok acereng. Polang soko sakit colok beres. Tanang kening sek-sek tanang sakit colok tak sah. Orang mati ni kata nang sakit, soko na sakit, cila na sakit, bibir na sakit, kerung na sakit. Sateja anggota beten pada ben caca saibu pedang hadirin, caca aki sekalian. Makanya orang mati ini meskipun sakit luar biasa, kak dintoh tak bisa acereng ben tak bisa akuli. Keng cuman kula ben sampean makilah ngalami sakit. Bi ulama pokon adua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, pagempangaki kaula di lembak sakaratul maut. Tetimun mintas hak reng mati selok sakit, sakarat selok sakit ni kata ada kak sakit kapi keng bede si gempang bede si malarat pada ben reng bini rembi ni ada selok sakit bede selok sakit bu ada sakit kapi tadi bu ada oke kok rembi ni ka sakit kapi keng bede si gempang bede si malarat bede sih. Malamun zaman kona bodoh sampai telu hari telu malam itu kuin mun makin jak ducem boy tak rembi perco gini bang gi jak makin pelan bodoh operasi sesar mun tak tuli keluar ekoni mun lambok jak idente luar kalau keluar kan lah tak keluar idente makin tak keluar ekoni ke dalam lek kadung zaman modern makin gini bang gi kisah laki suruh tanda tangan. Bini kuliah terakhir pokol tung haram sampai sopu pakun tak mari tanya ki abid bu entek tak ki buka dua ekor menrembi buka berempah buka 10 bertemu sini kebuka tibi gelak ku bi gula aki tak dantian buka tung 2 3 4 sampai lambak ku berdekak bukaan dia bu eki nabang ki enten ni ke lambak biasa di anak pak lekor biasa di anak segemik biasa bener. Ada bidan, ada dokter, andi anak tolong-tolong beda mending lambek. Mungkin ada tak nemu. King kula teman-teman ki bendring bini andi anak pak lekor. Nih ke orangnya ki beda mungkin nih. Andi anak pak lekor bu. Kula mikir, mun sampai pak lekor je ngara tak usah acin ngara asim pengalto keluar deh. Ngelor ke gelu kok. Apaan sih lor ke gelu? Kempang rembi beda semelarat rembi. Jadi orang sakaratul maut ni kepada bi orang rembi mun nyari selok sakit tade
Keng mun emau saki surah Yasin cepun ulama bekal toron rahmat Allah, mun toron rahmat Allah insyaallah tak kira melarat keluarannya pas epakon mau saki surah Ar-Ra'd mun beda orang mati ya sehingga cek tina aki maca aki surah Yasin, maca aki surah Ar-Ra'd. Yasin toron rahmat Allah oleh kebelasan dari pangeran. Terus maca aki Ar-Ra'd liushila alaihi khurujur ruh makle keluarannya benih kegempang, keluarannya begempang kalaban Ar-Ra'd tak melarat kalaban surah Yasin. Jadi insyaallah mun surah Yasin ben Ar-Ra'd baca aki ka orang saya abali ka Allah dilem ka badan husnul khotimah pamate kalaban gempang mentir tepak kaula ajunan sedaja Allahumma. Nih kasih bisa mun kula ben sampean andi nak foto oning ngaji, mun nak foto nata oning ngaji tak kira maca aki Yasin bener. Mangkana ontong sampean putrana bedeneng Al-Ikhlas nikah ia cari Al-Qur'an karena ketika putrana ajunan oning Al-Qur'an oning ngaji maka kemudian kau leben ajunan ketika saya tak nak foto mau saki Al-Qur'an. Ketika orang saya tidak nikah mau saki Al-Qur'an maka gak dintu ampun tanti bahwa kau leben ajunan bekal selamat hadirin. Karena orang-orang saya mau saki Al-Qur'an ketika saya bi setan tak kira iyan tarin bi malaikat saya telken. Nah pada guna malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya malaikat senelken ka kobengah alla takhafu cek takok sambian kaki mati ya buk cek takok kaki mati ya kak yang cek takok alal maut wa ma ba'dal maut kaki cek takok ka mati ben cek takok ka samarina mati wala tahzanu ben cek pikiran ay ala ma taraktumu dak perkara saya tinggal sampean mangken saya kak cek pikiran romana sampean bi anang kenengi ibadah cek pikiran tanah saya tinggal bi anang eta menin kalaban saya cek pikiran bini na sampean seodi bakal ala ke boleh hahaha apa bemun selaki mati tak lagi ya boleh apa itu guna jerengkong itu guna pala selaki mati ala ke boleh bu pala si bini mati kak abini boleh tapi tak kin soro mun dia si bini mati tak abinya boleh jak si bini ki odi jak bisa abinya boleh kantor kadang beda orang pokok kok mun buni kau tak lagi aku pada kaki mati kok mati beda sampai debu senika beda maki beda saat debu king mun selaki mati haram tak kira norok ibu bengal taruhan kok maki lah ngocak cinta sehidup semati pas selaki mati ini mah beda norok abundum ya beda seakar nangis beda kaki ya karo saja ya paling ngepon lah ada dia oh selaki mah itu mangkat abulun teng tanian norok ada maka pasar lagi nak kaki ya norok joni tekuk jena bulun teng jen ngocak norok joni katenge jen ngocak norok asli nak kalak ngocak norok ablani katenge coba apa hocol jak tekuk kalala norok ni gua dak emak amarin aku mun tak selesai norok gelem kopur tak norok todu seko mangkana campur ngocak norok bah bulunteng katanya mun sampai abulunteng sampai ngundan ka obu sampai nyebit ka lampi sampai abubuk dada ni kecepun ulama hukum haram pala nangis keng kalak sabiasa ruwa beni tak boleh nangis keng biasa na buk biasa na mun bengkalan mun selake mati pas bini akar haram tak abid selaki ya boleh bengkalan mun kantukan belambok ya belambok dia keluan ben bengkalan sampo tak gelem lagi boleh selok nangis ruah jale kau tak detik ampun senik kebiasaan geng mun sakar sa blunteng masuk ke rumah masuk ke jeding ajo haram kita oleh pak bulan 10 hari lah temu tupun tilbunan senik ke senika tore mangkana bade situng ulama asmana ke Haji Abdul Mujib Abbas Buduran ke Abdul Mujib Abbas ni kata mana debu salasatun yastahilu wujuduha beda telok perkara cepon ke Abdul Mujib nikah setelok nikah mustahil bedana ada tiga perkara itu mustahil adanya
masyarakat eka kandak masyarakat eka dunging king asli tak ada. Salah situngan apa? Al-hillul wafi cepon ke Abdul Mujib, cinta sejati, cinta sehidup ada. Bila kau mati ku juga mati. Ada. Iya mungkin lebur roh. Gunung api ku lalui, bola gunung api dah macam dia tak ceng kucing sokon alenteng. Tidak ada cinta sejati. Pada selaki mati, alaki boleh bu. Pahatanya, boh. Mun selaki mati bah alaki boleh bu. Dian ia akhirat. Apolong ben laki segemetat. Masa alaki dua bu dian. Punten alaki situng. Laki segamma. Papolong ben laki alaman dalla ala khair. Papolong ben laki selaki ni paling banyak nutuaki kebagusan. Ngajak abajeng, ngajak kata hajud, ngajak ngacih, ngajak tutupi aurat. Napa boleh kalau keng alaki 2 kali, maki alaki 10 kali tak repot budian. Mate selaki, alaki boleh, mate boleh, alaki boleh, mate boleh, alaki boleh, mate boleh, alaki, mate toy budak remah lagi dari bu. Umpama napa halaki 10 kali, bahalaki 10 kali, mate tok lagi nah. Maka sampean gak dinto pakun tak kira bingung. Papolong belaki selaki nikah banyak nutuaki kebagusan ketika ki beda dalam dunia. Jadi pun ke Abdul Mujib Abbas pondok pesantren Al Khazini Buduran, al-hillul wafi, cinta sehidup semati, cinta sejati ini kata ada. Di dalam Islam ini kasih beda. Mun ring laki ben ring bini sampai mati lo atelak, maka mun budian pada masuk surga papolong boleh surga Allah pakun teti lagi bini. Keng mun secara hukum dunia ada cinta sejati ini kah. Pada selaki mati alaki boleh enten beni pengkhianat sampean. Nukun nama jid mangkan. Pada si bini mati, abini boleh kak, punten. Makan jawab ke Abdul Mujib, salah satu yastahilu wujuduha. Beda telok perkara gak dinto hadirin mustahil bedana. Sepertama al-hillul wafi. Senomor 2 wal gaul, orang mati titi jerengkong. Jika ada cepon ke Abdul Mujib, orang mati titi jerengkong tak ada. Meskipun sumendepnya kayak kan, demun beda orang mati titi jerengkong. Makin ada, makin usum lampu. Keng mun lamba kak zaman lampu kita ada ruah. Kilo pandiin lah teti entokan pampa. Nggih. Lamba mun makin jak lampu lah masuk. Coba Saudi tahun 95 lampu ki ada kan toh. Kan jerengkong kapi lamba. Nggih. Makan lamba mun tedunga kan saya kesangu genti. Ada apa me asangu genti? Deki mun cukup meru wa kemi ada ngromane. Kan lamba ada ngromane mun ki lakukan biru. Mi biru, jak pun laku kemi. Pun malam ni kami biru dah ya. Nggih. Tak iya buk. Ada apa me tak kejeding? Ada jeding lamba. Reng bila pore lamba dia karo andi kelemu mun jeding tak andi. Aja budin Roma lekak. Tak setia bode jeding ilmu Roma. Ilmu kamar bode jeding lamba ada dengan di jeding bila pora. Ada dengan andi WC mun kek tabuk ning kong katalon jo lamba. Kapan ning kong cocok lalang di bawah. Batangki. Bener. Pada benih pengkalan mundi. Tak mungkin zaman la modern alhamdulillah setia la beda andi jeding la beda WC nak, beda WC ningkong, beda WC toju. King tepak garing bila pora make WC toju pakun ningkong. Cek iki ba umroh ke Mekah WC toju ala 4 sandal di atas na 2 deh. Tengkong nyaki. Tak ningkong ka kete. Cek WC toju ningkong cong. Minta toju. Lo metu cong todus kok mun. Apa mi lesat jam gitu. Hah? Korang. Kula janjian kaki kiai kor nega. Soto kol beluk sampean nungke ke. Setengah beluk kula dapat kantor. Alhamdulillah ada orang sekali. Karo kali lamang saya jampar dari gila. Haram ni beda orang bagi situ ngabu. Mentah. Tak berjanji tu orang. Saya sekat kantor setebang kiwi. Saya kata tidak ada tengah gula. Ada cak gula datang tidak ada. Ada orang sekali. Hah? Ocan. Tandi baju sama. Nah. Oh mun jauh mana baju kan becah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi orang mati titi jerengkong ni kata ada jerengkong nikah benih dari orang se mati setan jerengkong nikah. Keng untuk fitnah ada ke orang se mati ben orang se odi akhirnya setan ni ke aropa orang se mati pahkon mata kunin nikah. Jadi ada orang mati titi jerengkong ni kata ada. Paham? Akhirnya pah tako ongku sebiasa bejeng tahajud gara-gara beda jerengkong burung selebih sarap boleh saya bejeng isa bejeng kulpeto gi laku tako saya bejeng nggih terus sing malam akemi apa di bah akemi ada ngroma cek tako jadi kapan tedung ngi begede maki kayak lagi ngi begede kapan jukemi ningkong kadang ngroma sekanan nekuk gede sekacer muka sarung pah aduan koncong gede dua daya wah kok cek rok norok tak tahu kakek ada urusan kayak laki gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jerengkong nikah kasih odik teti fitnah hadirin kasih mati teti fitnah. Teti kecubaan. Napa kecubaan nak kasih mati? Kalau ben beda jerengkong orang pasti arasanan bahwa si mati ni ke orang cuba mun teti jerengkong. Nggih. Padahal enten si mati lo teti jerengkong keng mun teti jerengkong artinya mun bedereng mati anyar pah beda jerengkong nika pasti si mati nika bi orang era sa dicoba anu jo teti jerengkong ih cok bener jueng mi temu ajo lambek ki oh dia ada karena ring bini mandi saya sen jemi mi tahu beneng kok saya jemi sementara orang mati ini kata oleh rasa dicoba tak oleh karena orang mati ini kemudian rasanya coba si mati ini keesek sabi Allah kanjeng Nabi sa'adabu hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar orang mati si rasanya coba gak dintu wajib masuk neraka maka namun orang lah mati tak oleh rasanya coba paham mun rasanya bagus udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim mun beda orang mati kabela kapuku senah kelakuan coba engce sakasa meskipun si mati teman ala ko coba mun la mati cek kabela kus bagus etok buktuan sematrole lambek ki odi bagus muslimaten entar solawatan entar pengajian entar iya le maki orkes joget juai kok Allah be cubang cek le kabela kus bagus mun e kabela paham karena mun e kabela cuba semati ni ka esek sah mangkana bi ki Abdul Mujib Abbas kebele orang mati teti jerengkong ni kata ada jerengkong ni ke setan roh ni kalakar cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh lakar bisa saja abelih dekah bumi abelih entar dek karomanah tibi tapi nikah entar kanak foto na benih pantar kake tetangku pahikon pataku nikah tiru benih makanya mun lambe kan beda siiran saamponna telo are roh amit adukus teh nyon tidak kakopur ning Allah peten se ancor roh ngabes dari jauh dak peten se ampun bau engak beten sing ko Arya kenengan tako nika lagu narengkon kak make lagu kan lebur ki make Banjari mun sebenarnya ka Lombok terkenal bur lebur ngak gelak hadra dok kasa coba kasa mencer bi Allah ki ibalan sing umur personil mencer tak mati gelak dok saya ada batambah adalah cukup hadrat tok kasa ulama ittifaq hukuma ulle kasa mun banyak campur na kasa beda ulama sebitu pendapat beda gitar beda organa beda sebitu pendapat beda sing nguliaki beda tak ngulle ya king mun ngak gelak kasa ulle kabeh karena kanjeng Nabi datang ke Madinah ambek kalaban dufuf kalaban hadra ngak kasa sumenep ning kenang na Banjarian belambek bur lambek Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji nggih agama Allah nyara tengkiaki
Odi sakalian cek parogi lembok jah jan kabudi auba bula dak tika duane sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna penta deka orang tuana bulan dateng pas EKPA wah kok di ngaki lah jarok norok kaki bu honest la mulai mayo orang ngoncang boleh orang batai bagi boleh ada kau ngisen na boleh Roma mare na bu huye kok menyo tahu ngocak huye dia Allahumma sholli ala Muhammad pon boleh simpul lagi na boleh jadi kanjeng Nabi mesen sehingga putra kawuleben ajunan cek sampai tauning Al-Quran apa dari Al-Quran itulah muncul hukum-hukum fikih dari Al-Quran itulah muncul hukum akhlak dan semua ilmu yang ada sumber utamanya adalah Al-Quran hadirin ben orang seoning Al-Quran gak dinto bekal selamat dunia akhirat bahkan orang seajar Al-Quran beni cuma abang tibi saya selamat maki orang tuanya selamat bi nak putus oning Al-Quran tak usah bahas ya akhirat itunya saus mun bedering tua saya bi anak pahi maca Yasin bi anak maca Ar-Ra'd nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah mati maca surah Yasin bin Ar-Ra'd kempang keluarannya hal gak dinto nunjuaki bahwa Al-Quran gak dinto dari dunia bekal teti keselamatan akhirat bekal teti syafaat pertolongan mantar putra-putra kaula anjunan sebeda madrasah Al-Ikhlas gak dinto teti nak foto si ahlul Quran amin Allahumma segak dinto sibi saya pada pak kurang lebih nanya on saporah setedak betis epon senaus kelaban bahas apa bu orang ayo mana beda janda nganggur mana banyak ungguan tulis tang nomor lek 0823 wong beda dari KUA di pasti mayu beda si dari depak beda nih sepora buki kak sepora kak gi senang sambil gajah mentir saya beda pak beda manfaat dah setiap penyemangat untuk masa sekolah putra untuk ngajari putra ilmu syariat ilmu agama terutama Al-Quran sekali itu sih saya pada pak kurang lebih nanya unsur pora sederek betis epon mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli omber ben keentengan dari kebutuhan beten kau nanya unsur pora ben persaki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullabat al-ikhlas اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما يدخلها يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا ويرك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.